tukwifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza wowe ukurikira ibiganiro bya M247 ndetse by'umwihariko we wakoze subscribe kuri YouTube channel ya M247 turagushimiye cyane. Nawe utarakora subscribe turagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bigisohoka ako kanya, ndetse unatange comment ku cyo wifuza ko twazagukorera, kuko tujya dukora n'ibijyanye n'ibyegeranyo. Icyegeranyo cyose wakwifuza cyaba icyerekeranye n'u Rwanda ndetse no mu karere watubwira tukazakigukorera. Ibisanzwe kandi tugarutse kukubwira amakuru, aho tugiye kuvuga ku makuru arebana n'u Rwanda, aho nyuma ya Kapiteni Ian Kagame, uyu nguyu akaba ari mu basirikare b'intoranwa ndetse b'indobanure bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu, ndetse akanaba no mu mutwe wa Counter Terrorism Unity. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba, cyangwa se mu magambo ahinnye akaba ari CTU. Nyuma ya Kapiteni Ian Kagame, ubucura bwa Perezida Paul Kagame nawe yaje kugaragara mu mpuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda nyuma y'uko akinjiyemo. Umuhungu wa Perezida Paul Kagame akanaba na bucura bwe, uwo nguwo akaba ari Suryentona Brian Kagame, yagaragaye mu mwambaro w'ibirori uranga abasirikare bo ku rwego rwa ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda nyuma y'uko yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ifoto ya Suryentona Brian Kagame yambaye umwambaro ndetse yambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda yaje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho ifoto y'uyu musore yambaye uriya mwambaro imaze umunsi umwe ihererekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni ifoto bigaragara ko yafashwe ubwo Suryentona Brian Kagame yari yitabiriye ubukwe bw'umwe mu ba ofisiye bagenzi be, ndetse aho yaje kugaragara yitabiriye ibyo birori ari mu mpuzankano isanzwe yambarwa n'abasirikare bo ku rwego rwa ofisiye mu gihe bagiye mu birori bitandukanye. Muri iyi foto agaragara yambaye umwambaro w'ibirori uranga abasirikare bo ku rwego rwa ba ofisiye, umwambaro ugaragara nka costume, ndetse agaragara afashe ururabo n'inkoni. Ibi bisobanura ko yari yambariye umwe muri ba ofisiye bari barongoye. Mu Kuboza umwaka ushize nibwo Brian Kagame yarangije amasomo ya gisirikare ku rwego rwa Officer Cadet, akaba yararangirije aya masomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rikomeye mu Bwongereza. Iryo akaba ari iryitwa Royal Military Academy Sandhurst, ndetse mbere yo kurahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda akaba yarabanje kwiga muri iri shuri, ndetse bikaba ari naryo shuri ryizemo bakuru be, ndetse binavugwa ko Ange Kagame nawe ari ryo shuri yabashije kwigamo. Ni amasomo Suryentona Brian Kagame yaje gusoza, ndetse agira ikirenge mu cya mukuru we Kapiteni Ian Kigenza Kagame, nawe waje kurangiriza muri ririya shuri ryo mu Bwongereza mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mukuru we Kapiteni Ian Kagame kuri ubu ni umwe mu basirikare b'indobanure babarizwa mu mutwe wa Republican Guard. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu, cyo kimwe akaba ari no mu mutwe wa Counter Terrorism Unity cyangwa se CTU. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba. Brian Kagame kandi yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, aho asanzemo mukuru we Ian Kagame. Nk'uko tumaze kubivuga, akaba ari mu mutwe ushinzwe kurinda perezida w'igihugu, ndetse akaba ari n'umutwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru b'igihugu, ndetse akaba ari no mu mutwe wa CTU. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba, ndetse aba bombi bahuriye ku kuba bose barize mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu Bwongereza. Iryo ngiryo akaba ari ishuri rya Royal Military Academy Sandhurst, ndetse aba bombi bakaba ariho babashije gusoreza amasomo yabo mu bijyanye n'igisirikare. Ubwo Brian Kagame yarangizaga amasomo ye, amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse icyo gihe uwari ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge yagaragaje amafoto aho First Lady yari ari kumwe n'uyu muhungu we, ubwo Madamu Jeannette Kagame yari yitabiriye ibyo birori by'umuhungu we ubwo yari asoje amasomo, ndetse yari ari kumwe n'abakuru be harimo Ivan Cyomoro Kagame ndetse na Ian Kagame nawe yari yitabiriye ibyo birori. Brian Kagame yarangije muri iryo shuri nyuma y'uko na mukuru we Ian Kagame yaharangirije, ndetse Brian Kagame yarangije muri Kanama ubwo hari mu mwaka wa 2022. Uretse kandi Brian Kagame ndetse na Ian Kagame bombi bakaba barize mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza. Amakuru avuga ko na mukuru wabo Ivan Cyomoro Kagame nawe uyu nguyu akaba ari umuhungu w'imfura wa Perezida Kagame,
uyu nawe yize ku ishuri rya gisirikare ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabashe kurangiza amasomo ajyanye n'igisirikare. Ivan Cyomoro we yize ibijyanye n'ubukungu ndetse n'icungamari muri kaminuza zo muri Amerika ndetse ubu ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Uretse kandi abo babiri naho Ange Kagame nawe uyu nguyu akaba ari umukobwa rukumbi wa Perezida Kagame, nawe yize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibijyanye n'ibibazo mpuzamahanga, aho yize kuri kaminuza ya Columbia ndetse ubu ngubu akaba ari umukuru wungirije w'akanama k'igenamigambi ndetse n'ingamba mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ange Kagame yagizwe umuyobozi wungirije mu kanama gashinzwe igenamigambi n'inganda cyangwa se Deputy Executive Director Strategy and Policy Council, ubwo yabigizwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo hari mu myaka wa 2023 nyuma y'inama y'abaminisitiri yari imaze guterana ndetse icyo gihe yari iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ange Kagame ni umwe mu bashyizwe mu myanya y'ubuyobozi nk'uko biri mu itangazo ryasohotse icyo gihe, ndetse iryo tangazo ryasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yari yateranye icyo gihe, ndetse aba ari nabwo ifatirwamo ibyemezo, ari nabwo Ange Kagame yaje kugirwa umuyobozi wungirije mu kanama gashinzwe igenamigambi n'ingamba mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kuva mu mwaka wa 2019 Ange Kagame yakoraga muri ako kanama ko mu biro bya Perezida nk'umusesenguzi mukuru w'ingamba, ubwo yari afite inshingano zo kuba Senior Policy Analyst. Ndetse kandi mu yandi mashuri Ange Kagame yize ibijyanye na siyanse ya politike muri Smith College. Iryo shuri rikaba riherereye muri leta ya Massachusetts, aho ngaho akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ange Kagame kandi afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu bijyanye n'ubumenyi n'amahanga aribyo International Affairs. Iyi ngiyi yayikuye muri Columbia University, aho ngaho akaba ari i New York, ndetse akaba ari imwe muri kaminuza zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Mu mwaka wa 2016 kandi bimwe mu binyamakuru byatangaje ko uyu Ange Kagame yari mu bagize itsinda rishinzwe gukoresha imbuga nkoranyambaga mu biro bya Perezida. Uretse Ange Kagame tumaze kuvuga haruguru kandi mu mwaka wa 2020 Ivan Cyomoro Kagame, uyu we akaba yarize ibijyanye n'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarabyize kuri Pace University, ndetse akaba yarize n'icungamari kuri University of Southern California, akanaba n'imfura ya Perezida Kagame, ndetse ubu ngubu yashyizwe mu bagize inama y'ubutegetsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda, icyo ngicyo akaba ari RDB.